Boss, I'm sorry nukuri ntabwo nabonye ko waje. Oh really? Cyangwa ikoze ubishaka? No way. Hari mpamvu yatuma mbikora mbishaka. Nyinshi cyane nko kubona tumenya icyo masuku utarumenyereye. Erega icyo si cyo kibazo. Ikibazo ni kugira umuyobozi mubi. Mubi? Nta mubi gute utanyitwayeho nabi? Ese ndugo tuvugishije ukuri hagati yanjye nawe ninde wiyenjeje? I don't care about it anymore. At least you should have said sorry. No, I will not. Excuse me. Hey, forget this. You? Who were you expecting? No one. Okay. Boss mushya se yaje. Kopi mbabarira ndakwinjiza ntongere kumbwira kuri uriya musore. Ntabwo nshaka kumwumva pe. Kubera wimenye ibyo gusa nta kindi. Ese kopi ubu koko nanone Mike nagaragamagara. wapi? Aha. Kandi ugasanga nabwamagara ntumbwire. Hari icyo se nawe ntabwo ukenera za guhamagara. Gusa ushatse kuvuga iki? Never mind. Karibu. Merci. Hagose kumwaga gitaraganya biti. Come on Miri, ese kera ko twe inshuti byaje kugenda gute? Nese ariko twigeze tuba abanzi. Gusebye nuko ari zigenda ubu ngubu ibintu byarahindutse. Nshatse kuvuga ibyawe na Mike se? Don't sheri, nta kintu na kimwe nzigira mbwira copine. Ese kunega impamvu uri kumbwira ibyo byose Stella. Kandi reka manze nkubitse ko nabimenye nta kintu nahomba. Miri, nabizi ko nta kintu na kimwe nifuza ko womba. Ahubwo se urifuza gusubirana na Mike? Uhora byumva gute? Uramutse neza boss. Uramutse neza kopi. Meze neza. Wese ameze muti wa nyakubahwa. Nyakubahwa. You made me feel like I'm 50. Vinta Dennis. Okay. Dennis. So, how may I help you? Kanzane document muri office nifuzaga ko munsinyira ndaje.
This work is going to be interesting. Wese Jesus Christ. Wese wigarutse ryari? sinumbuye ko nari butinde se ahubwo se uvuye ubundi se wabaye iki? Never mind. Ese kujya ku kajambo gakunda wagiye nyibwira n'undi ko nta kintu nagukora. Mva. Ahubwo nyihere dokimaza ya projet nshya turi gukora hari utuntu ushaka kurebamo. Okay, reka murebere. Ese kopi Mike yiza akubwira ko yaraziranye na Miri. Ngwiki? Ndumbiye wabyumvise. Not now Stella, please. Kandi abantu mwigira abanyabwenge mugakabya. Niyo umuntu ababwiza ukuri nimwumva. Ubu se wabonaga bameze nk'aho ari bwo bakimenyana. Okay. Katuvuge ko ari kwemera bakora igihe kirekire wenda bira niyo mpamvu. Kubera iki se wumva ko nta yindi mpamvu yabihari? Miri ni umukobwa mwiza. Isn't she? Yes, but wait. Uretse kuri mu biki? Niki kiri hagati yawe na Mike? Uri kuri tugenda cyangwa kanguka bwakeye? I'm serious, Midi. Hagati yawe na Mike muhurira kuki kitari akazi? Urumva se ari iki nyine? Uyu muryango gukora imyaka myinshi sheri, so rero tuzaranye kuri byinshi. Naho ibyo uri kubwawe ntabwo mbizi. Midi, ntabwo nkunda umuntu unyinisha. Nzaramuka nsanze hari ikindi kintu kiri hagati yawe na Mike. Tuzaserera. Uri kunkanga noneho. Ubundi ibyo bibazo wagiye kubaza Mike ko ari gutwanga umukunzi wawe. Mukuru se kubizi ko ntawe uhari. Umutegereze nyine azaze. Umuntu aba yiramukiye neza ariko satani nibura nimuhera. Yewe nibura n'abana imwoherezaho. Manzi byose nzi aho biva. Hello, guy. You good? Why do you care? Look, nagomeze neza pe. And mbabarire niba mbigutuye. No, it's fine. Nuko se imbabazi n'igitangaza. Ngaho nyumvira. Iyo nazisabye biba ikibazo, none n'ubu ngubu ndazisabye bibaye ikindi. Ubundi se waramagara ikibazo. Hari nshaka kumfasha bye muri history ikebwazo gushize.
wanna talk to you. About what? Kubyo wambwiye ejo. Nuhe mubano Mike yari afitanye na Miri. Ejo nari kubwiraga ngo ntushaka kubyizera. None ubu washishikaye ushaka kubimenya. Urambwira se basi cyangwa tubiveho. Buriya biba byiza iyo amakuru akomeye yihereye na nyir'ubwite. Wese ko byumvara? Uri konsembura. Mushaka iki se mukobwa wanjye? None uko atari topa turi kuvuga hano. Ngaho mbwira rero. Rero kangugira inama mukobwa we. Genda ubaze Miri uko byagenze. Cyangwa ujye gushaka Mike aho yatorongeye mubaze mu biganireho. Ariko umenya kubanganisha abantu bikunyura, yego. Byashoboka ntawamenya. Sawa dusubire. Just tell me what happened. Ako none ndakunereje kandi. Miri, mbabara we kugira nk'inzira karengane muri ibi. Byibura so wewe na Mike mwarakundanye. Tuwe twarakundanye se undi wabikora iki? Ntacyo nyine, ariko byibura nkabimenya. Okay, well, tuza copy. Ntabwo nigeze nkundana na Mike. Gusa so bwa mbere twaduye nkuko wabikubwiye. But ndakeka ibyabaye hagati yanjye nawe ntabwo ari ngombwa kubimenya. Kubera? Please. Ndakwinginze copy ntuzongere kumbaza icyo kibazo. Iminsi nabwo buribambaza. Ubukobwa? Ni agakobwa kari yari yakwa bosi. Kahereye kare kamwiryaho neza neza wagira ngo ni nk'inkurikirane. Wese ugiye kandi? Shazo ndakima. Shaka yanzirangije. Se ibintu wabikuye se ibintu wabikuye go Shariga nanjye wonchose nabo Joli Murazo we cyana huko Kopi Ese mukora nawe ko mbona byutse hatumbye wabaye iki? Mperuka ejo waravuye hano ugiye kureba umuntu uri kumwe na boss. hakuguza ukuntu nasanze bameze. Abantu barakorakorana mu misatsi. Buriya nta nubwo yakwibaha. Ngo mwangaze kwirwa kintu n'abakobwa muri office. Akibyo ndumva nta kintu bitwaye.
Wakishimiye se ko boss wacu aba nta muntu afite? Wenda si ibyo ngibyo ariko nanone si ngombwa kuza kubitwereka. Aka kubyerekana njye ndumva nta kintu bitwaye. Se we na Mike kumwirwaga mukinira hano muri office. Muzi neza ko nanone nshobora kubana nk'ababara. Ese kopi boss wamugiriye crash? Wivuga ubucucu miri. Rekeraho. Iyo nta nubwo ari type yanjye rwose. You are joking, right? Copy. In my office right now. Ese turakomeza yose gutyo utwa kopi. So ushaka ko mubwiza ukuri? Okay. Wenda wari gushaka undi muntu. But not my best friend. Wait, what? Jori n'inshuti yanjye magara. Imwe irirwa indirira imbwira ko hari agahungu kamuzengereje kamubabaza. Kandi icyo nabonye ni uko ushobora kuba uziranye nawe cyane kuruta uko aziranye n'ako gahungu. Stop talking nonsense. Yeah. Maybe to you it's nonsense, but for me, it's not. Wowe sinzi icyo ufite mu mutwe wawe. Wowe ushobora kumbwira ikintu ubwiye mushikanye kuri tabaye ingana kuri. Ngo ndi? Yeah, my one and only sister. Narahiye ku gituro cy'ababyeyi bacu ko nazigiye n'umwe barampari. Rero mu gihe bikoze ugomba kumusobanura. Ikindi kandi nta makuru kuri aho gahungu. Jori se ko atari yarakumbwiyeho. I don't know. Gusobanuza ibyo nakubajije. Mbabiri ntabwo neza ko muvukana, and I think I have to go. Samundo wa muzima ntabwo naguhera shati mwinera pasi. Nabyibagiwe. Ndi nkayo koko wabyibagiwe. What do you think you are doing? Ahubwo se wowe nkuvugisha ukaguma muri ibyo bigemu bya bitama agaciro wo muri muzima. Kandi ndakubwiye yuko nabyibagiwe. Ese ubundi wagiye witerera? Wanyikanzemo umukozi wawe. Hanyuma simbwira ko utari bubikore nka byikora ubu ntunyice gahunda. Mva ndakubwira wayambaye kuriya. Hari ikibaye? Ariko kwera abantu banyu mwese muri chip ntawa kuringanya. Ngiye nambara umwenda ateye pasi. Ariko kopi nabayeho gute muri iyi nzu? Ako ubundi nkawe bagutoye hehe? Ko kimeze. Meza telefone yanje gusa. Agerayo. Utambwiye ko ejo nibagiye imfunguzo zanje hano. Munyize Imana urizanye. Kutambwiye uduhungu usigarirwamo twagusarije ku buryo rw'umbeshye ngo uri kwiga. Ivyo navyo bikwiye he? Ariko mana yanje. Ahubwo ko utambwiye ko ukorana na kopi. Kopi sindamuzi cyane nzi ko muziranye. Ngwiki? Nta best friend wanje nirirwa ndakubwira ariko tuba turi kumwe kenshi. Sinakubwirwa n'iki ko uriye. Ahubwo ni icyo jabara gukorera cyatumye utameze kuri. Never mind. Ahubwo mpifunguzo zagera igiye. Funguzo. No, I need to know everything. Kopi umeze neza? Yego meze neza. Ese kopi nkubwiza ukuri? Ku bijyanye n'ikisuko. Nyine wembwira nkubwiza ukuri. Okay. Vuga ndakumva. Yemaze iminsi ngucunga ngo ushobora kuba ukunda kiriya gihungu ngo ni boss wacu. Sibyo? Ubwo se washingiye kuki? Come on. Nari mbizi ko ugiye kubihakana cyangwa ukabanza kungora kugira ngo mbikumvishe.
gusa ngewe mba ngucunga tu nkabibona ukuntu witwara iyo uri imbere ya bosi. ibyo vuga sinzi ibyo ari byo. hasi ibyo tubiveho. Ese uko aka kanya wibagiwe Mike? Miri utangiye kurengera. Sambwiza mubwiza ukuri. Reka rero mubwire uko mbona ibintu. Nuko aka kanya Mike agiye tutaramenye n'icyamujyanye. Ubwo nyine tayari umwibagirwa. Ndabizi ko yego aricyo gisubizo nshakaho. Kugira ngo buriya wumve ko namuguhariye, right? Well, ntabwo ariko bimeze. Yego Mike yagiye atambwiye kandi kugeza n'isaha narampamagara ngo ambwire. Bigaragare ko haratankundaga cyangwa nta nagaciro yampaga. None rero gusenga aka kanya boss agukunde. Ese undi umukundira iki? Njye ntabwo tujya twumvikana sinzi impamvu. Ubwo nawe udashobotse. Oh, really? Take care, turaza kuvugana ugeze muhira, sivyo? Se ukuri inshuti ya kopini cyangwa we inshuti na Miri? I mean by any chance? No. Why? Shaka kubimenya gusa nta kintu to. Do you like her? Of course no. Mana kubazaga bisanzwe. Wa mugani, amakuru ya sheri wawe. Ntawe mfite. Ariko mu minsi ihetse Byarangiye jori kandi komeza kumubazo byinshi kandi n'ibindi. Salut Jules. Salut. Long time. Oh, it's been a while. Hewe ko wabaye igikumi. Byahe ko byanse. None se urashaka kumera amahembe? Kumbona nyine urakuze utandukanye no narinzi. Anyway, nenda gukumbuye cyane. Nanjye nenda kumbuye mwana wa. Ahubwo baje ryari? So, mazimi sinaraje twarafunze ku ishuri candaza kwira ko hari ya mu rugo haba habowa habirungu. Just kugira mbona aho sister tuye nahakorera igihe kibe kiricuma. Ego, niyo mpamvu naje. Anyway, umeze neza Jory? I have to go. Witeho. None kuki ugenda? Salut. What? Tu es très belle. Oh, merci beaucoup. Why are you holding me like that?